para tokoh masyarakat, para sepuh-sepuh kampung selain si abdina tak bisa nyebut asma'ipun ajunan tompor setong sesangat abdina amul ja'aki porsangat abdina ta'zimi pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, lakong-lakong Bapak Kepala Desa Larangan Bandung ajunan Hadratal Mukarram Bapak Musyafa sareng sateje setap-setap epon sesangat abdina amul ja'aki porsangat abdina ta'zimi ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat musliman sesami-sami epul ja'aki sareng Gusti Allah, para wali santri, para wali korek, para wali siswa dan siswi sekak dima malar muka along polong abdina ajunan eka dinto tempat terosa setia tanda kaakui terosa along polong abdina sarang ajunan sampai depak dekaku laku eswarga na Gusti Allah. Amin Allahumma Allahumma amin. Sebadan kaula amul ja'aki ale-ale siswa dan siswi Lembaga Pendidikan Islam Eka Dinto sekak dima ajunan malam are semangkek ampun ira sole ilmona isalah pete ilmona sing ngaji dalam beberapa saat Eka Dinto malar muka ilmu se eka oleh tetia ilmu se barokah dan manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma saya keajunan sateja etetiakina manusia sekarang tuga Gusti Allah nyelepe deka orang sepo tor akuna deka bangsa sareng negara. Amin Allahumma Allahumma amin. Sebutan kaula amul ja'aki hadirin para Rabu sesami-sami imul ja'aki sareng Gusti Allah ireng syokore dimin papangkian malam are samangket kak dinto kalaban pamausa alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi alal imani wal alhamdulillahi ala kulli halim makana. Apona pasabat teretan abdi nasarang ajunan mi pantes patut terwajib asyukur ka Allah karena nun kelenun sampai saat samangken sampai detik samangken sampai malam are samangken abdi nasarang ajunan ki paringin enjeman odi sareng Gusti Allah ekidon alhamdulillah selain ki paringin enjeman odi abdi nasarang ajunan kantos malam are semangkin ki paringin enjeman sehat bi Gusti Allah andi matah ki bisa ngabes andi kopeng ki bisa ngiding andi colok ki bisa agebi andi tanang ki bisa alembai andi soko ki bisa atentep. Alhamdulillah abdina adua malar muka satunya sehadir laki bini tua muda raja kini manteran terus epa sehat bi Gusti Allah. Amin Allahumma naranun gelanun sehat kaito parloh teretan kaula ben ajunan saya ngaji kak dinto tempat selake alengki juk tojuk sambil kok rokokan sebini engki juken juk tojuk ngaji cek saya kak dinto syarat tacoman setong apa-apa karena kaula ajunan sabab kaula ben ajunan ki paringin enjeman sehat bi Gusti Allah. Nabi ampun sehat kak dito cabut enjeman sehat enjeman beres kak dito cabut bi Gusti Allah
tak usah sampai sakit berat katia kencing manis, darah tinggi, jantung, liver, dan lain nah ampun ternyata ken sakit kiki saos rakerah posang napa tak posang yak aja posang napa tak posang abdina rik beriin kol setengah dua beberapa bulan seta kongkor datang dari pengajian depak kacompok masuk teh dungah masuk teret tebak cowet iko sekeleng ada teh gigi sakit loh teh dungah tak ngideh medem tak bisa kenapa makke gigi sakit luar biasa tengah malam nyari obat tak mangki posang tenggula nyari obat akhirnya tenggula gara-gara posang entar kapon cuk aja ke santri nok lah benga santre ngocak ke santre karena pola badanak kana andi tampu nake kiki aja wep santre bedeh ke itu apa amor kemor bensin ya jalan nyaman posang ternyata dan gula ngocak ke santre kalak maka bensin tak arapa engkau ya cek sarang sakit luar biasa tak ning tahan kan bu aduh tinggal abid pah dateng santre ngeba pertalit segelas dapat keadaan ekala sepertalit emor kemor mare amor kemor alhamdulillah jensaran gula ngocak kasih atau tuan ayah ada ada remeng ya gak ada cek mana biri beri itu berenak kanak sih kayak kering kemur pertali pak berus ada remeng nang bimi agar ngocak ngarah yang tak judu ya Allah makanya kau udah ajunan gireng sokori babanya Gusti Allah paringi sehat paringi enceman sehat sareng beres kalaban babanya maus alhamdulillah mantar terasa sehat di Gusti Allah amin Allahumma itu si nomor 2 si nomor 3 abdi nasarang ajunan paringin enceman sempat di Gusti Allah sempat katipona pamake sempat along polong nang majlis taklim along polong nang acara muljah kenangan muljah bulan muljah along polong dan orang-orang semuljah manter terus apolong sampai ke swarga amin Allahumma